Askiki pantaranitaki conejamos captaza hichuataka fútbol toquetacami ya tiawinaka wuthi. Clausura y antawin atipirij utjaniwa. Kuna tej FIFA tamaj Federación Boliviana de Fútbol tamaroj. Kuna pachate mundial apaskan ukaj. Clausura y antawin Copa Simón Bolívar y antawin papasin betak mayuiroj y ausawayiwa. Dieston getaman irpiripa. Héctor Montes upaj kolqa chaqtayawinakaw pasir maranakaj utkatayin sasawyati. Ukan virus haniu kitinakas ukan kolq chaqtayapkan uksiskiti. Masaypoj Copa Libertadores yantawinj tukuy anatawi Hawaii. Flamengo tamaj magol chusarwa Atlético Paranaense tamar tipawai. Sapa gol Gabriel Barbosa hupau pusitun kapiskan katat pusi katam piaptataru chantawai. Ukamasin Flamengo tamaj akayantaw kimsa kutiwa tipawai he. Ukamaraki ukun habti yatiptak masurok Europa token untet tamnakaj anat uyap hraki. Nias la liga yantawin Cádiz tamaj kimsa gol Perú Atlético de Madrid tamara tipawai. Cádiz tamatakej Teo Bongonda. Alex Fernández ukat Zubén Sobrino panaka golana uchantawayapje. Atlético de Madrid tamatakej Joao Félix upau pach gol uchantawai. Ukat Valencia tamaj ma gol chusaro Barcelona tamam patipjayasiwai. Sapa gol Robert Lewandowski upau uchantawai. Premier League yantawin Leicester City tamaj ma gol chusaro Manchester City tamam patipjayasiwai. Kevin De Bruyne upau sapa gol uchantawai. Brighton tamaj pusi gol mayarwa Chelsea tamar tipawai. Brighton tamatakej Leandro Trossard, Ruben Loftus-Cheek, Trevoh Chalobah, ukat Pascal Gross panaka golana uchantawayapje. Chelsea tamatakej Kai Havertz upau gol uchantawayaraki. Ukamaraki Liverpool tamaj pa gol mayar Leeds United tamam patipjayasiwai. Liverpool tamatakej Mohamed Salah upau gol uchantawai. Leeds United tamatakej Rodrigo Moreno ukat Crescencio Somerville panaka golana uchantawayapje. Serie A yantawin Napoli tamaj pusi gol chusaro Sassuolo tamar tipawai. Victor Osimhen hupaj kimsa golana uchantawai. Kevicha Kvaratskhelia hupaj ma gol rak uchantawai. Leche tamaj ma gol chusaro Juventus tamam patipjayasiwai. Sapa gol Nicolò Fagioli hupaj uchantawai. Inter de Milán tamaj kimsa gol chusaro Sampdoria tamar tipawai. Golanak Esteban de Vrij, Nicolò Varela ukat Joaquín Correa panaka uchantawayapje. Bundesliga yantawin Bayern Munich tamaj sohta gol pairua Mainz 05 tamara tipawai. Bayern Munich tamatakej Sadio Mané hupaj pa gol uchantawai. Ukat Serge Gnabry, Yamal Musiala, Leon Goretzka, ukat Matthias Tel panakaj ma gol sapamain uchantawayapje. Mainz tamatakej Sylvain Widmer, ukat Marcus Inquasten panaka golanak uchantawayapje. Ukat Eintracht Frankfurt tamaj pa gol mayarwa Borussia Dortmund tamam patipjayasiwai. Frankfurt tamatakej Daichi Kamada hupau gol uchantawai. Borussia Dortmund tamatakej Julian Brandt ukat Jude Bellingham hupanaka golanak uchantawayapje. Ligue 1 yantawin PSG tamaj pusi gol kimsarua Troyes tamar tipawai. PSG tamatakej Carlos Soler, Lionel Messi, Neymar ukat Kylian Mbappé hupanaka golanak uchantawayapje. Troyes tamatakej Mama Balde hupaj pa gol uchantawai. Ukat Ante Palaversa hupaj ma gol rak uchantawai. Estrasburgo tamaj pa gol aro Olympic Marsella tamam puraptawai. Estrasburgo tamatakej Levo Motiva ukat Kevin Gameiro hupanaka golanak uchantawayapje. Olympic Marsella tamatakej Ahmadou Dieng ukat Isa Kabore hupanaka golanak uchantawayapjaraki. Hichurok sumainta tamatakej Arnatap Harekiniwa. Nias la liga yantawin tunka mayan alwat tunka piskan kataruk Real Madrid tamaj Girona tamampiwa Santiago Bernabeu anatan uiran nataskani. Premier League yantawin tunka alwarok Arsenal tamaj Nottingham Forest tamampiwa Emirates anatan uiran nataskani. Ukamaraki uchika rut tunka piskan kataruk Manchester United tamaj West Ham tamamp Old Trafford anatan uiran nataskani. Serie A yantawin pahay put pusitun kapeskan katarok Torino tamaj Milan tamampio Olímpico Grande Torino anatan uin nataskani. Uka kiu hilat kuyakanaka yak horkama ma hacharuntawi taknitaki.